أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراین رگا دین مبین حدیث رسول ما امین. ترجمه ریاض الصالحین 140. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز و چند درسه ام بحثا فضیلت و جهاد دیگی. جهاد چیه؟ خواه شاندنا ریا خوده دایا و مجادله کرنا تکوشینه ریا دین خوده داشت بو سرفرازیا احکام قرآن و سربلندیا مسلمانا و پاراستنا مسلمانا و دین اسلام مخالف ردا بیشینه که مکافاتا و چیه؟ ام گهابی حدیثا 1318 و عنه قال دیساش انس خاطر نقل کردن خود جرازبه انس گوتیا غاب عمي انس بن النضر رضی الله عنه عن قتال بدر. غاب عمي مامما اوپما حاضر نببی یعنی اشتراک نکربی انس کره نضر رضی الله عنه عن قتال بدر یعنی نه اشتراک حرب بدر نکربی ما بیشون حرب بدر و نچوبی حرب بدر نببی نصیبی. فقال یا رسول الله غیبت عن اول قتال قاتلت المشرکین. وجا چوجم پیغمبر خود گو یا رسول خود انکتم حرب اول کتب دجمن را مشرک را کری و مال مخابن ما اشتراک و حرب نکر و نبی نصیب ما. لئن الله اشهدني قتال المشركين هكا خود بك نصيب ما و اس اشتراكي حربك و مشركا بكما يعني اس داخلي حربك و مشركا بما زمان بيدا ليرين الله ما اصنعه هنگه خود بزن به از چپکما يعني خود ببینه خود آلایه ببینه که از چپکما يعني هر کس ببینه خود آلاجی ببینه که از چکوخا بشینه ما. فلما كان يوم احد انكشف المسلمون. وقت بیرجع حرب احد مسلمان بلاف بین مخابن اول دا مظفر بین لبله پشتینگه تیر آویجا اول پیغمبر خود در که جه کرین جه خواه گوهرین بیا پیغمبر خود نکرن جه خواه گوهرین مشتک دورا مسلمان فتلین مخابن قتل و قتل مازن اخص نقبا مسلمان داویا حرب احد دا مسلمان شکستن مخابن مسلمان بلاف بین. فقال وی زلامه گو یعنی انس کره نادر گود اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. قال اللهم يا ربنا إني أعتذر إليك أس عذر خشتت خازمة مما صنع هؤلاء ويتشتكو أفاكري كي يعني هوالين وي مسلمانا از عذر خشتت خازمه جبر واوا و اوکو وکری یعنی خانه ایشان خانه شداندن و او واتیر آویجا بیا پیغمبر خدا نکردن حتی مسلمان مغلوب بین شکستن. و ابرأ الیک مما صنع هؤلاء از خواه توجن بر حمایتا و از خواه دور تخمش و واتشتاکو وین حکری یعنی بحث مشرکات یعنی یا واجی کری از خواجه ده پارزمه و حضر خواه ده خازمش بروی اکو وین حکری یعنی مسلمان کری یعنی المشرکین. ثم تقدم پشتنگه دو پیش و پیش دو چو فاستقبله سعد بن معاذ. سعد کره معاذ راستوی هات. سعد کره معاذ یعنی مازنه که انصاری های اهل مدینه راستوی هات راست انس هات. فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر ورب النضر. قال يا سعد كره معاذ از بهنا جنة سعد كما و از جنة از قصدم جنة و ابوي رب النضر صندوقما نضر كي بوفيا اب رب النضر رب بوفيخوا كو رب العالمين الصندوقم كو ميلوم الجنة وغيام الجنة فوجد بله إني أجد ريحها من دون أحد. از بهنا جنتش بشتيوه أحد و فهم سحد كما بهنا جنت تكبرما بهنامه و از پشتی احد دا بهنا جنت سحد كما شويواته.
قال سعد هوليغا فما استطعت يا رسول الله ما صنع يا رسول خدا والله ورجوي ولی خوشدان من نکری یا او یوی کری من نکری از بکم من نکری از وی مجادله بکم خو بهشینم. قال انس فوجدنا به بضعا و80 ضربة بالسيف گو شهید بی و وجا آنین وقت طرموی وقت جسدوی آنین من ری هشتی و تشتک برین لا شویدا هشتی و تشتک برین سر بدنوی و ضربة بالسيف هن او برين ضربة شيرا او طعنة بالرمح هن برينداريا رما او رمية بسهم هن جي برينو تيرا هن تير اوفيد بين ليكات بين وشير ليدابين وامجم رم سرير رما ليدابين والحاصل هشتو تشتك برين لا شوي بين. ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون من ري هاتي شهيد كران يعني شهيد ببي وجا مشركا مسللي كربي مسلل چيا مسلل پشتيكو هات كشتن وجا كاپه ويجي كن چاوه وي درينن گوه ويجي كن دست وي بشكنن كذبا وي درينن فلان مشركا ولي جي كربي مسللي كربين. فما عرفه احد الا اخته ببنانه تكسش من ناس نكر حق وجوده بي دگیش ببی و خود بی گوهرین تی کسش ما او ناس نکر شخین خوهاوی سر تلیاوی ناس کرد سر تلیاوی یقین که نشانی بی حیا که سقط چانه سر تلیاوی خوهاوی ناس کرد. قال انس بجا كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه او في اشباهه. بجا انس بجا كنا نرى ما ولي فهم ذكرى ما ولي دفكر يا ويانجي ما ولي ظن دبراكو أن هذه الآية آية أم بخوينيانه در حق ويدا يانجي در حق أمثال ويدا ينوي ويدا نازل بيا يعني آية أم نهو بخويني أم ما ولي دفكريا ما ولي ظن دبرا آية در حق وينوي ويدا نازل بيا. شدشت آيات أستعيذ بالله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر دوام دكه إلى آخرها. سوره احزاب آیات 23 دبیجه چه من المؤمنین رجال مؤمنا هن میرن ولی هنا میرن خوشمیر ولی هنا صدقوا ما عهد الله علیه او سوزا داین خوده آنی نجه معنی ما سوز دا بی خوده گابی هکا حرب گده از حاضر بما و از اشتراکی بکم دجی کافرا دجی مشرکا رب العالمین ببینه یعنی از چقا خواب شدین ما ان سوز دا بی خوده بیشش مؤمنا هن میره خاصه ولی هنه صدقوا ما عهد الله علیه او سوزا داین خوده آنین جه سوزا خواسته کنین فمنهم من قضى نحبه هنا ام بیجی نظر آنین جه ومنهم من ينتظر هنجي هيفيا نظر خوانا هنا وجود خوا کرن قربان هنجي هيفيا قربان کرنا وجود خوانا جان خوانا. متفق عليه. اف حدیث بخاری و مسلم هر که نقل کنه خودش و راضی به. ام هاتی حدیثا 1319 و عن سمورة رضی الله عنه قال سموره ها تنقل کنه خودش راضی به گوتیه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها. بله رأيت الليلة إيشف من الخونة دا ديت رجلين دزلام إيشف دزلام خونة دا ديتن أتاني هاتن جمع فصعدا بي الشجرة أس برم جوه دارك بلند برم جوه دارك فأدخلاني دارا بجا پشت برم گوه داره از برم قصر که و از داخل قصر که کرم هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها أو قصر مديتش حميا سبحيتر وش حميا بقيمة تربي وما قصر ويسبحي تجا بشبخوا نديت بين قال بجا واحد زلمة قلت ما أما هذه الدار فدار الشهداء اف قصرها تدبین اف قصر شهیدا یعنی هر شهیده که خدا قصر کلیش ورا چکل جنت دا.
رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله. أب حديث البخاري نقل كريا وهو بعض حديث طويل پارچکش حدیث درجه فيه أنواع العلم و حدیث درجه تشید علم در معلومات و آگاهداری در باز دبه سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله. بحث حرامبونا فره بحث حرامبونا فره دا إن شاء الله أو حديث دريش ور پیشوما. بله حديث 1320 وعن أنس رضي الله عنه. أنس هو نقل كلام خداج رازبة أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن السراقة بجا أم الربيع ابناء حرمت که نو جنکیش صحابیا بنت البراء که چو براء کره عازب وهي أم حارثة بن السراقة دویکو حارثه کره السراقه أتت النبي أم الربيع خود نك پیغمبر خوده فقالت قلت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة يا رسول خدا تبحثا حارثش مراناکی کره حارثه شهید بیا تبحثا حارثه که چه سر حارثه یعنی وی آلجی هیوی چوانا بله يا رسول ألا تحدثنا عن حارثة مرا بحث حارثة که وكان قتل يوم بدر رجع حرب بدر خودی شهید کردن حارثه فإن كان في الجنة صبرت هكال جنة دابه از الصبر بكما وإن كان غير ذلك هكال نال جنة دابه اجتهدت عليه في البكاء از خواب گری بکشم از حتش مبه و حتی کلا دل خواب ورجم از جرا بگیریم. فقال يا أم حارثة بجا پیغمبر خدا گو ای أم حارثة إنها جنان في الجنة جنت نه یک تنیکه جنت یعنی جنت دو جنت هنا جنت دو داخل جنت دو جنت هنا و این ابنکی اصحاب الفردوس الاعلا کرده گوهایا فردوسش همیو بلندتر یعنی او جهه او جنتو او جنتو عمومی دا وجهش همیو بلندتر شو همریا قیمت به قیمتتر خوشتر کرده گوهایا ویده. رواه البخاري حديث البخاري نقل كريا خدج ما بجهين وده إن شاء الله. حديث 1321 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر كل عبد الله تنقل كريا خدش ويبوه راضبه قال جاء بأبي إلى النبي بوه ما شهيد بي آنين حضور پیغمبر خدا يعني طارموي آنين نك پیغمبر خدا وقت مثل به مسلم لهادي كرن و حشكوش بيان نخشي ما گوتي وجا پشت کشتین جی گوهویجی کربین که پوزویجی کربین چاوی درخست بین دستویش کان بین و زکوی کلاش بین ولا مسللی کربین مسلم معنا او اجبو يعني حقارتوي فوضع بين يديه دونين حضور پیغمبر خود دونين بر پیغمبر خدا درا دریش کردن فذهبت اكتشف عن وجهه اتوم از روی بنرما كبوما چون از روی بنرما ولی شهید بی فنهاني قوم مگونو لینا لرا فقال النبي پیغمبر خدا هولیگا ما زالت الملائكه تظله باجنحتها ملائکت نهو جنگ خاصه که سروید کنه جنگ خال سروید کن سهک جنگ خال بر بددن ملائکت لسر دکن سهک متفق عليه اب حدیث بخاری مسلم نقل کرده خودش و راضی به خوش کو برند دلال بلا بده بسکنه حتی درس کیامه آده بمینه خیر و خوشیه دام.